Yenyuma yesom no size. Ye ka titrifo enumonyamfo. Ahemfo. Chiefs. Ahemandom esikafo adafo. A soldier for a police for customs, immigration, prison service for a fire mum penning for party mum penning for a lawyer for judge for a brochure for no be a funny Philadelphia movement. Other for Monte me the truth must be told. And yam of Rasom. And then Stephen Adom Kyei-duah, yeah, your mind. Region Piara, tribe Piara, yan ya doso. Say ya kadi nyamito me ya samuna wo. Amen. Amen. Ya ke sika yan samna wo. Asori a wo hon. Wo sika yentumi ni. Age wo de nyansa kwan di na chire ho. Use ways and means to spend that money. But we Yesika, yes, Yesika. Yana Yasua Yesika. And Yasua Yesika, the whole country. Amen. Yes. Yeah, Sika na sumesano. Sika boto na sumesano. Skawum. Skankwa. Yana Yasisa Yesika. Yes. Ye display Yesika go poloso. See at the end, Toto. Yes. It's kind of good. Amen. Micho bibia eba eye wa ye think dwumadi so ene animre na masre se ene ne eda di kan a odofo woni ahye eye kasafidi so a na wamia eye subscription button so ama so wadwo ne dala so dia ne mema review so obemia like button so na wo so abaka eye wa ye ebusuaku no na madin kan ka che so wofuni papa wo ho no ne ho ye na ene tisi yakopon ye wadom na wo hye ni papa odofo na wabomani so beso no wiye ene na ansan ya na onua branti bi ebedina kasafidi so obedidi ya papa Stephen Adom Kyei-duah atema Philadelphia. Yes. Ye betel. Ya also ye pema. Bomidin Stephen Adom Kyei-duah. Nothing matter. Sadano awona. Market. Yes. In Pembra Manuka said ye a police for and saw the patchy. Na eno ena eye Philadelphia adehye nom Philadelphia mpanyfo omoso edi kasabi abotudwa odofo kasa no agent training na mesere se obeka mo ho na yenko ji kasa no nchiremu emra eche se woye antichrist omo fa sa criteria no emra fi se de won aka no ye kasa ye nso ye kire won a ye be kire won bibi kakra bi o man omo jira mu ma o man se omo si cathedral sa cathedral no ewahin papa yi sika odi abo ahiafo wo ma yekum wo mutuguka a waje won kwa ayarefo a wo wu a enam no so wo mo ho ato won na wonwuye enti sa ne manyina wo ntimi ehunu bi ana kristosum no ayaresa ehwe ne moa ne kankro no enka kristosum enka ho ana senka kristosum ho a ene enka individuals be hu se ene papa no yo mo kana ye no pre but esan se yensu yebu ye nkonta ahwe ene pa wo papa no nti no ye nti ade na siye ti so man ti nyanka bibi anche ya ye beku won se won mo ye nipa hunfo omomom nipa hunfo a omo deserve to be antichrist saint ni say ya de national cathedral ma won National Cathedral ma won anwene ne se yeah National Cathedral anwene ne sisi wa anyeye papa nso nko a agina se nyame aka akire ne se enam no so what the New Jerusalem ebeba Ghana ama akotru asesi a no wo hwe ba bia na dwuma a oye adura enye National Cathedral na fe no enti yan ye hwe ebu nkonta hunu se de wo mo kan kire papa no either the other way ay samba won so enti wo mo saba akwa mo le kire papa so no emu nan akwa won so wo mo mayemu aye
Abusia ya papa Stephen Adom Kyei-duah e de warning kese abetudwa na se wo ya Philadelphia de hye wo ya Philadelphia badia de meka ne se mo akoma ento yem na papa se Philadelphia ye oman na oba no se bi ofri alata memo ba no wamfa obia mfiri Nigeria ana Senegal ana Mali ana Burkina ama oman Ghana mu na Philadelphia fo ni aye Ghana fo enunti ono otiase de obemeki sure se obema mbra na pepeye etimi ayede aso sene be ya oman Ghana so betimi afa ne tambe fra odofo yenko na yenko tie ye papa Stephen Adom Kyei-duah ono so na kosem a wode abetudwa yenko bra sorry bia so say Philadelphia dishe nyina say me pese Philadelphia dishe biara ebeje atomo se Philadelphia eyo man na Philadelphia efo enye ahofo wo Ghana asase and said ya was antemai and crime mine and mine and phantom mine Sarana Philadelphia suffer so your mind said ya asante mine just and yes hama obiara mfa asante mine animun chichi fam said ya aguna mine and yes hama obi mfa aguna mine animun chichi fam me say Philadelphia dishe biara free na ma Philadelphia this year biara nyehwe ha mo biara mfa Philadelphia man animun chichi. Praise the Lord. Monte mena yes I declaration in Ghana me Stephen Adom Kyei-duah me ya Ghana neba meba manfa lata fo na beye Philadelphia fo me se manfa Burkina fo na beye Philadelphia fo. Amen. Amen. O man biara e wo mra o man biara wo mra mesre every nare kro Philadelphia bishye biara hono wo hosa wo ye Philadelphia mamba anointing that mete executives our branches in na anointing our council of royals anointing and ascension work just to defend Philadelphia movement. Every now or does a need biara wa Ghana say so our best sorry wa Philadelphia this biara so Philadelphia for your mind my am running science yam fanim famra kwanso. Praise the Lord. Hallelujah. Monte Philadelphia we have the men and we have the money. Yes. Amen. 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 Philadelphia we have the men and we have the money. Yes. 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 Amen. Amen. Philadelphia enya sorry. Philadelphia enya sorry. Your man, your man. Yes, I was sick. We have the money. Yes. Yes. Oh. Yes. Adehye from. I'm best and coming. Best and make a about me. It's never a Kyei-duah, the voice of God. The best as Asem we, and I'm Islam as a make. I make it to me my word into me the fee. This at me. Christian Council. Woman, I'm almost. I'm Sanka, your papa, a bit Timasia. You see one more court. Yeah. Never be a call your homework on car say, your papa, a antichrist. Or match. Me mustn't back one person beside his council for. It's answer antichrist now. I was situated. Our Bible. And almost so, I'm a Christian council. I'm the face. Christopher or Ghana.
enti mutumi eyi ni baba ko se ono ye Christ anti-Christ dia ese munim dia moka ne mo se papa si won mo court dia on betu abekire Nigeria o mu gina so e de afi papa enama enkwala ene empanifo ni kama o mu numba o mu no hwe ene o mu di ene ya na na ma atem intermediate me masima metumi aka ne se ya papa IGP nasro unu se ye ko abatu sansense mu iba edi pinche na ebeba yanso ya dosu ya be 78 million yempento kwa nti ya be sre ni asre atomije du aso ni asre ya na ana kufuat president on fana na insist hakis o kiza gas for media on nti na me bai on be che di nti ya papa o ya antichrist enu pe na me nti ida mase me pacho wanu dinsem na no Christian Council etro letter 11th July 2024 etre yem papa say ani onini antichrist na bible aka ho asem no edico media houses enu etri no yehunu asofo a omode atemdidie baaye ebi krampo say omu Philadelphia for say wonum share t-shirt ana ahensudie bi a omu etimi eku won ana so obebro won nana wakoye panyi Ghana man sabi weni efi Asem na ubetimi aka kire won Some Christian Council kan anu tin medical aka se omo samra bi anu achi no de ye kan se e bia no omo criteria bi a omo gina so e de kire se woye antichrist. Welcome to eiii YouTube channel. Positivity only.